Anak beriuk di dua cung tembok, anak kelia mekok di cung melinjau. Assalamualaikum mula pun pakok rata podosok salim lun hambo katrib hana lam sin mencagok sibuk sibuk abudok lun kerja sinsu lun jakoh bau katro ugur gau bak pikir kemo rap kusut lebu kebah mekawin katrib lun haro tapi tan cocok hoyang kutajo lun meturi ngan santri mero ulun jitim do wap kureng masuk Ranta jit desa na ulun cago sampai ubago na ulun tajo upan telabu cit na kulolo tapi han jipo mungkin kan judo lewat media na cit lun imbo hana cit jico wate ku halo wapkan putemun bandum jibelo lun pi kamogo katu sekata hegante maksudlah mereka habalun rabo tanyo begego perkara judo katuk wate tente merumpo buat nyan hai doyo Allah yang atur dalam ijile takawi bago ungkut semawo bineh kung simpo ono ke dile rate lun hamo salim saboh lo ke para jomblo